iti gapuna nga nagsakit ti tao, ti origin nga nagsakitan ti tao is sin. So, spiritual, tinagapuan ti sickness and diseases. So, hanga kaya ti sin siya nga paruten da diyang spiritual things. Because ti kaya da lang nga usaran, daytoy physical. Nagitoy lang makitkita nga medicine. So ano adalan dayo nga nalaing, iti origin uno naggapuan ti sakit, iti cause ti sakit, sin. Ti nagbasol ni Adan, diyan nga nag-start ti sakit. Diyan nga nag-start ti trabaho ti demonyo dito'y earth. And then, kaya ti science ti devil. Hangakayan iti physical realm ti spiritual. Because ti physical, nagtaod ti spiritual. Tinang-create iti physical realm ket spiritual. Amen? Iso nga, that's the reason wapang ibagbaga tayo nga divine healing ket iso ti highest kangatuan nga pakaagasan. Hallelujah! Praise God! Iso nga, urayan niya aramidan ti sensya, handa nga maikat ti sakit ti lubong. Because handa maikat ti basol. Handa maikat ti demonyo. Ha? So nga kararag tayo, ta i-reveal ni Apo Diyos na gitoy. Titunay nga makaikat iti basol, ken nakaabak, ken nakaikat ti basol is Jesus. Iso na titunay nga healer. Amen, palakpakin ni Jesus. Hallelujah. So now, iti adalan dito ta, healing in the gospel of Christ. Panakaagas, iti ebanghelyo ni Kristo. There is healing in the gospel. Hallelujah. Isu nga di power lang ni Apo Diyos nga mangisalakan ket gospel, so ti power namot nga mangagas iti gospel. So kita ando dahil Romans 1:16 and 17. Hallelujah. No, agdandangan kayo ti Word of God, sika kararag kayo nga receive ti revelation. Taging ganang revelation ti kastayo nga mangala kada ito yung Word of God, santo ag effect. Santo nga talaga agbalin nga biyag. Ngam no ulo tayo pa lang ti pagpatinggaanahan pa lang nga biyag di. So we need to pray nga i-reveal ni Apo Diyos. Katikasta na dito yung gana kas na panakabunagin mo, no nabunagin ka. No nabunagin ka, amom nga bunagin ka. Kasi kumatikastan ti revelation ti Word of God. So now, verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Hangko ngay bain ti Banghelyo ni Kristo, ta iso ti panakabalin ti Dios nga mangisalakan. Oh. So makita yun na day, the same malang di ako nakasalvation, nakapaloob ijay ti panakaagas. Iso nga rin nga ado ti tao nga may bagbaga nga di are saved, nga manda nga among daday di are healed or help. Parihas nga rin jay salvation, ken daday healing. Daday salvation, complete dayay. Naisalakan ka ti impyerno, naisalakan ka mo lang ti basol. Naisalakan ka ti basol, naisalakan ka ti sakit. Naisalakan ka ti sakit, ti basol, naisalakan ka ti lunod, naisalakan ka kini Satanas. Daday ti salvation. Isu nga kailangan no kas ano panakaamom nga haan ka papan di impyerno, kasi kumamot ti panakaamom nga haan ka nga agsakit. Kunan gamin ti daw, adamod lata ti sakit, pastor. Wan nga ro, tahan tayo pa'y nga naabot. Kitaan nyo ni Jesus, dato'y pulos nga haan nagsakit, santo lang nagsakit ijay cross. Katibiyag tayo kuma, jay biyag ni Jesus, uray di hanpay nga nailan sa ijay cross, dadya kumatibiyag tayo. Kandi nailan sa ijay cross, dadya binayada na nga negative, tapno di panag-ungar na, dadya kumamanan tibiyag tayo, jay biyag na nga nagungar, iso tibiyag tayo. Mas powerful na jay, kaysa sakit, kin demonyo. Dadya di kailangan makita tayo dito. So, the power of the gospel, nga mangisalakan, iso mo lang the power of God, nga mangagas.
So nga kailangan, uray bagbaga tayo, mangagas si Diyos, mangagas ni Jesus, mangagas si Holy Ghost. Nuhan tayo manan nga amo, nga ijay gospel gayam tayo, ti power na, daday gayam bilibum ijay gospel, iso ti work out na ken ka, kurang lata. Iso nga kailangan makita tayo, nga ijay gospel nga rito, iso ti power ti salvation, or power of God to save people, the same nga iso malang ti power na to heal people. So kita ando yay, so the gospel of Christ is the power of God unto salvation to everyone who believes. Iso nga iso mo lang di power na to everyone, so power na nga mangagas to everyone who believes. Okay, next. Kakitaan ito doon. Ijay 1 Corinthians chapter 1. Verse 17 and 18. Makita tayo dyan. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Iso nga di ba nag-preach ko, kuna ni Paul, hanga wisdom of men. Tapnuhaan nga mapukaw ti power iti message ti cross. Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Tadi pa na kay preach iti cross or ti message ti cross ni Kristo, ket kadagiti mapukaw kinamaag. Kinamaag karakwada. Dagiti hangamang bilbilib. But unto us which are saved, kadatayungan ay salakan, kadatayungan na agasan, kadatayungan ay deliver, it is the power of God. Amen. Kadatayungan may salakan, maagasan, may deliver, or naisalakan, it is the power of God. Ulitak manan, hanyang liplipatan, the meaning ti salvation. Salvation, Yeshua. Nagan ni Jesus diyay. Ket wholeness, healing, deliverance. Ket na sawen. So, makita dayo diyay, nga, the power ni Apo Diyos, nga mangisalakan, ket adda ijay, gospel iti message, iti cross, may sa ijay. Tinaduma, for the message of the cross, the message of the cross, yamuan nyo, is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Ano kitaan nyo ijay, nga, message ti cross. Hanga na jay, crucifix. Ibaga ka talaga diya, because once nga ti amom ka ti crucifix nga gatangam, nga isuot mo nga ikwintas mo, ti power ti cross na mismo, iti gospel. Because saan nga dadjay nagkakasjay, nga crucifix, wano kayo, ti kabutang ni Satan, ti message tin work out ni Jesus Christ siya. So ano ko na yung mga lakayo di crucifix kat iso iti isarang yun o da masaksakit. Ang nga kabutang diyay. Iso kitaan nyo, mabutang nga talaga ni Satanas si nagkakasyay, mabutang nga talaga ni sakit, adun tinaagasan. Pati di panpanchon, awan demonyo idan ta panay cross amin. Pero, haan nga naawatan ti tao ti message di cross of Christ. Tano naawatan da kumano, naawatan tayo. There is power in the message ti cross. Ulit ka, message. Hanga dyan literal nga cross. Ibaga tayo rin dahil, tapno maset free tayo kalagay dahil, aging gana ngamin, numamingsan, aging gana nga saan nga mabreak dagiday doctrine. Dagiday sursuro nga tinawtawid tayo nga saan nga agpaypayso. Nuhan nyo nga surrender diyan. Ang makapenetrate kay truth. Ngam no acceptan nyo di truth, mabreak dagiday nga wrong.
Amen? Hallelujah! Kailangan nga madalusan dagiday nga teachings ije biyag tayo nga haan na in line kani Jesus. Ang makagaraw ti Holy Ghost no pagmixin nyo dagay ululay nga sursuro kani mix yun ni Jesus now. Kailangan nga willing kayo nga mangi-give up jay wrong kat alaan nyo ni Jesus because He is the truth, He is the way, He is the light. O, amen. Hanyo nga papatpatan dagiti wrong. Give up you, tapno maala you jay truth. So nga ni Paul, ti example iday, inbalang ko nga kaslatakki dagiti nga laing ko uno amok idi tapno magunudak ni Kristo. Aging ganahan nyo nga ibalang. Nga iso ti papatpatan nyo kasar aramidan ti na duma, uray mang mangagda dagito nga preaching. Handa nga isurrender dagiti, so nga handa maagasan. Alaan isurrender mo, alaam ni Jesus. Awan ti usto. Nga teaching, nuhaan nga ni Jesus Christ. By the power of the Holy Ghost. Amin nga against ka ni Jesus nga teaching, haan nga dahil ti teaching nga makaisalakan. So you need to put it into the trust can. Amen? Hallelujah! Okay, so the power of God is the message of the cross. So first, nakitaan tayo, there is healing on that cross. Or message of the cross. There is healing. Ada di panakaaga si the message of the cross of Christ. Number one, nga makita tayo dahil on that cross, Christ redeemed us from all curses of the law. Sinubot na tayo ni Jesus, it's a curse of the law. Okay, Galatians 3:13. There is healing. It's a message of the cross. That is the gospel. Good news about the message of the cross. Ito yung garo da jay. Nakita yung adati matay nga good news ni Jesus. Hallelujah. Minsan kaduan nga matay dito lubong, bad news. Pero ni Jesus, tinatay, good news. Karag di mang believe. So Galatians 3:13. Dito'y nga binayadan ni Jesus, iti curse of the law. Hallelujah. So basahan tayo, Christ, sino? Ni Jesus. Has redeemed us from the curse of the law. Awan di na duma nakasubot ka na tayo ti curse of the law, malaksik ka ni Jesus. So nga oran niya nga sursurong ay bagbada ka maikat ti curse, no aramidom na ito'y, no bayadam na ito'y, wano ikwintas mo na ito'y, wano agparti ka ti kastoy, awan di makaikat ti curse, awan di nakaikrucify ti curse, no other than Jesus Christ. Ni Jesus Christ lang ti makaikat ti curse ija life mo. Hallelujah. So makita yun dyan, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Nagbalin nga lunod para kada tayo. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So makita yun, dado mga message si cross ito about killing, di focus tayo. So makita yun dyan, sinubot na tayo ni Jesus, manipod ti lunod ti lindeg. Nagbalin nga lunod, isuna para kada tayo. O, makita yun, sino ti nagbalin nga lunod para kada tayo? Wala. Ni Jesus Christ lang. Isungahan nyo ako na makaikat ti lunod, de baboyo, makaikat ti lunod, dajay kwintasyo, makaikat ti lunod, dajay no anya ti amoyo nga karkarading, uno kwa, haan nga makaikat na giday, iti curse. Ti makaikat lang ti curse, dyan nagbalin nga curse. Iso ni Jesus Christ, our Lord, our healer. Iso nga no kitaan nyo dyan, nagbalin nga curse.
Painala na amin nga lunod, idi may lansa isunay day cross. Inala na amin nga lunod tilinteg. Penalty tilinteg. Ano iday linlinteg? Ket no hangka nga ag-obey, no ada iti masalungasing mo, mabreak mo nga may nga law, ada ti tag-price na daday nga punishment. Daday iti may sang nga inaramid ni Jesus ijay cross, iso nga good news, siya panakatay na ijay cross. Gospel, ta ijay cross, nagbalin nga lunod, idi na ibitin ijay kayo. Oh, amen? Iso nga, umay kumay ijay panakaamuyo, nga awan ti makaikat gayam ti curse ijay biyag ko no haan nga ni Jesus Christ nga natay ijay cross. Kat bilbam na jay bagang nga Jesus, I believe kay panakatay mo jay cross. Ngay dinatay kay jay cross, inamaming di curse para gibiyag ko by spirit, soul, and body. Uray na gini pagkakasapulak. Uray na gini pamilya. Inayana mamin jay cross. It curse for me. Yes, yes. For my body. Yes. Tapno isuti, fight mo iti sakit, isuti fight mo kini Satanas, can curse it itoy, tapno iti kasta, absorb mo jay truth. Nga ti truth, binayadan, sinubot da ka, ginatang da ka, ni Jesus, ijay cross, manipod ijay curse. No, may the revelation na kikaday, fight mo kini Satanas, maabak ni Satanas, tanaabak ni Satanas, kin aming nga demonyo, ijay cross. Hallelujah! Kamsakbay na mapanak, ijay naramid na against Satan, ijay cross, pagitak pa na jay, curse of the law, nasubot tayo jay, na-purchase tayo. Kasano yung kasanang ng purchase? Iso na natin ang bayad jay penalty ti curse. Iso natin na i-curse. Iso nga no bilibam nga na i-curse iso na ket sikat igapuna nga nangaramida na iday tapnuhaan ka ma-i-curse, that's the good news for you. Iso nga dapat edi agkon ko na nga believer, han mo nga aminen nga na-i-curse kan. No na pinatim kay nala amin ni Jesus si curse, ultimo nga gagatel ti karubukob. Ultimo nga skin disease. Inala na amin da jay, ijay cross. Kat nabilibam nga inala na, dapat awankin ka. Amen. Inala na nga ron, ngayon lansala ijay cross, apay pala ang gamin, ngayon ka ikiklaim. Ado pala ti believer, nga may bagbaga, sakit, kunada sa danayunan ti kio. Apay kami nga ibagbagayo nga sakit yu da jay. Day sakit ti demonyo nga in-transfer na ti tao. Dati awan sakit ti tao nga na-create. Iso nga awan sakit ti tao. In-insert ni Satan da jay di nagbasol ti tao. Ngam din may ni Jesus, inawit na jay basol ken curse in lansana ijay cross. Sino mang believe ijay ma-forgive? Sino man lang amang believe maagasan? Dahil ipa-fight tayo dito eh. Hallelujah. Kailangan na batsyam ijay gospel ni Jesus. Dahil dinaramid na ken ka ijay cross. So nga din lansana ijay cross aming nga lunod, bayad ti sakit ngayon kabakarga ni Satanas ken kayday. Sakit ti linteg. Sakit ti lunod ti linteg diyay. Nabasaan nyo Deuteronomy chapter 28 beginning verse 15. Anya ti aday 15 nga natin last verse na daday Deuteronomy, curses. Ket ti maysa nga curse day poverty. May sabay nga sakit, defeated life. Abakan na ka ti enemy. But may sa nga curse, sakit. Lutag.
makapatay nga sakit. Amin nga sakit nga lunod ti lintag, nga dadjay di Deuteronomy, binayadan ni Jesus Christ for us. Kailan makita yung amin diyan? Hala nga dadjay ko natin, naagasan na kini Kristo. Katong kwestiyonan ka, apa yung kunang mga naagasan ka? Isumatiin bagayo. Kailangan na personal nga knowledge mo. Hallelujah. No mamisa na dadya mang tulad ket pagustuhan ni Apo Diyos nga minto no kasdaynan hanan nga click. Tati kayat ni Lord maamuam ijay sarilim. Palakpak kini Apo Diyos. Ayan na pa'y gamitin ba isa nga curse. Nga law nga inmayan the curse ito'y earth. Sakbay the law of Moses, anatin mo noon nga law, nga iso tinakailunodan amin ti tao, Hudyo man wano hindil. Because of the law of Moses, ijay Jude jay. Israel, iti law nga nakailunodan ti amin nga tao, law ijay Garden of Eden. Edenic law. Anya ti law ijay, di kayo mangmangan, di bungan, ti kayo nga day jetinga, ti garden, ti Eden, tanumangan kayo matay kayo. Day dati linteg. Dati paulog ni Lord nga linteg, iti Garden of Eden. Pero sinalungasing ni Eva daday, kini Adan. Kat nanganda, iti tinangrugyan ti patay. No kunana, iti nagbasol da, nakastruck ni patay, di same lang nakastruck tayo sakit ijay, tani patay, kadwana ni sakit. Iso nga na dyan, bagbagak, nga ti original nga nagsakitan ti tao, di nagbasol ni Adan. Iso nga awan makaikat ijay nga sensya, wano doktor ito'y lubong, tinakaikat ijay ni Jesus nga doctor of doctors. Palakpak ni Jesus. Dahil di kitaan nyo kini Jesus, iso nga kumita kayo kini Jesus. Dahil di pamati, naka-base kini Jesus. Apa yung ibagam, nga maagasan ka, the message of the cross, nasubutak ijay curse of the law. Nasubutak ijay curse, ijay Garden of Eden. Binayadan ni Jesus, ijay basol da Adan, kene Eva, ijay Garden of Eden. Iti na ibitin mat iso na ijay kayo. Binayadan na ijay basol da ijay kayo. Di kinanda nga bungan ti kayo nga nagbasulan da. Binayadan ni Kristo da na ibitin iso na ijay kayo. Iso nga na ijay, nasubot tayo ijay, lunod, ijay Garden of Eden. Hallelujah. Kararag yun na ijay, nga makita yo, ijay biyag yo. Nasubot akon. Naging ganahan nyo biliban, hanga may reveal. Experience ko na yay, amin nga kayat ko ang may reveal kanyak, bilibak pa'y nga umunon una, santo i-reveal ni Lord, the reality. So no bilbilibak nga ti Diyos sa dito'y earth, madaw na i-reveal na nga talaga, dahi sunat to'y earth. Oray baga-baga to'y dahi, ti Diyos sa dito'y sa aming nga lugar, nga mikastam kaslaawan Diyos. Ano talaga may reveal, you know, God is here. Hallelujah. Okay, ayan na nakasubutan tayo. Ti talaga nga nakailundan ti amin nga puli, iti Garden of Eden. Kaya ti binayadan ni Jesus for the Jew and for the Greek. Amen. Iso nga da dyan, no, patyom diyay, maagasan ka ijay. Kabutang ni Satanas da dyan nga minsahi. Amno kunam nga dyan baboy mo, timang ikaat, hanang kabutang makipulutan pa'y. Yes. So nga haan kayong kailangan ibulang yung amin dagidjay nga teaching nga haan nga nagapu iti Word of God. So that's the power. Ini panakatay ni Jesus Christ si Jay Cross. No apay nga da sinubot na ijay, adagayam lunod iti Garden of Eden ngin may, ken lunod iti law of Moses, inalan amin ni Kristo iti Cross, pakainayunan dagyay sakit nga hanga maagasan. Incurable diseases. Dagyay nga curse of the law. Inalan amin ni Jesus for you.
nilipas na ni J. Cross. It is finished. Kunanay dinatay J. Cross. That it is finished na. It is finished J. curse. It is finished J. sakit. It is finished J. sin. No kasano ko panakamom nga na-forgive ka kasi panakamom nga you are healed. Hallelujah! That's the message of the cross. And then number 2, nakitaan tayo nga message, iday Isaiah nga daytoy nga kanayon tayo nga kukuten. Chapter 53, verse 3 to 5. Anyay naramid ni Jesus, iday cross. There is healing in the gospel of Christ. Nyati gospel of Christ, naimbag nga damag ni Kristo. Noon niya, naimbag nga damag nga in-workout na para kada tayo. Yan di good news. So makita yun dyan, Isaiah chapter 53. Basahin tayo, o verse 1 na lang. Who has believed our report? Sino tinang believe? Ijay report me, message me, kuna na Isaiah. And to whom is the arm of the Lord revealed? Kuna na Ijay. Verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant, ni Jesus ito'y, and as a root out of a dry ground. He has no form for comeliness, yeah, or majesty, or beauty, na maka-attract. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Kita nyo? Dito ni Jesus, ha? Nga, no kitaan tayo, kung nanay awan itigi, kinapintas na, nga maka-attract kumain. Diyan mo tinaduma, hangapugi ni Jesus. Ngam ni Jesus, guwapo na ito. Nga mabay nga, kung nanay Isaiah, no kitaan tayo isuna, awan ti beauty, nga mang-attract kada tayo. Because daday nangyari, daday sunay di cross. Idaday sunan nga masapsaplit, ijay dalan, nubugdan, awan ng gugwapo na. Hanmon nga mailasin no tao nuhaan. Because permit is suffering na ijay. Dara-dara, nasuga-sugat, nablo-nablo. Dadi tinangyari kanya na, iso nga awanan tit, gugwapo na ijay. Nung makita yun, nag-ijay, nangi-act ijay. Sino ba rin ay aktor nga na dyan? Nga nag-act ijay passion of Christ. More than that, tinangyari kina Jesus. Iso nga awan, gugwapo na, awan tartaraking at that time. Kasi permi nga binugbugda nga kaslahang nga taon. No kita ang kakaasin. Ito kahit nasawan na dyan. Apay nga inaramid ni Jesus Christ na dyan cross? Para ka na tayo. Iso nga permit sakit nga lalakam na dyan. Hala nga dyan stripes na nga niya. Ang talaga nga nag-suffer dyan bagyo na iti pain. Pag-aasam na ita, na-deform. Or, naikatan day gwapo na. Diyan mo tinadumakat na anak ni Jesus nga hangang gwapo. Handa nga mo ti gospel na giday. Nagwapo ni Jesus, di hanpay, nga naiawat ka na giday, nga nang parigat kanya na. Nung dinayawat ni Isuna, awanan, iti beauty na, nga mang-attract ti tao. Kakaasi nga permi Isuna iday. Ngam amin na giday, inaramid na for you. Tapno umimbag ka. Panunutom na jay, ngayon kasa ni Jesus. Hanga nalalaka niya yung aramidan. Kat apay nga no mamingsan, datayo tayo pala nga believe. Nga agasan na tayo ni Jesus.
Mas believe tayo kadagiti hanga nag-suffer for us. Mas believe tayo day dumawat ti kwarta no agasa na da tayo. Kada ito nga Jesus, inted na iti bagina to heal you. Ti binayaran na ito yung original nga cause of sin. Kakailangan nga timang bayad iti basol, matay iti basol. Kailangan nga di agbayad ti sakit, matay iti sakit. Ni Jesus siya. Ket santo nagungar, isunan ti doctor of doctors. No maminsan hatayo palang abiliban. Nga raday nga Jesus, concern, ijay help mo. Nga mas pala ang kampanti tayo, di agsingil, nga haanda ka nga agasan, no ang pagbayad mo. Think about that. Kailangan tayo di revelation, who is this Jesus? Hallelujah, i-reveal mo ti sarili mo, unay matanan. Nga nabugbog ka nga nga awanan, ti itsuram nga makayayo. Naparpar, ti rupa na, ti bagina, para lang maagasang ka. Itatanay ta nga doktor, ada, iti so aming nga lugar, nga ready to heal anybody. Katagdi pa lang sa tao, di papapanan na pala ang katadjay. Mga nangalilaw, kinday kwarta tiya muna. At ni Jesus, nga libre, awan inbay bayad mo, iso na tinanggatang ng bayad, ti panakaagas mo. Believe in Him. Magbabawi tayo. Sorry, Lord. Apay nga nagrigat kami nga mang-believe king ka. Forgive us because of unbelief. Now I believe in you. Sino ti healer nga kaskin ka? Nga hanga kwarta, ti dinawat mo kada kami. Inted mo ti sarilim, nga libre nga awan bayad na nga nag-suffer for us to be made whole. Alaan nyo dihay. Kitaan nyo tinaramid na. Next, verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows. Hindi cross sa amin na gito. Nga nangyari kini Jesus. And acquainted with grief. Ito tinangyari kanya na. And we hid as it were our faces from Him. Ilingit tayo, tirupa tayo kanya na. And despise Him. He was despised. And we esteemed Him not. Ito kaya't nasa one, the giant. And we healed Him in low esteem. Kala nababa, di panangkita na kanya, nakaslak kriminal. Panangkita na kini Jesus. At the time, ni cross. So nga oray maparparigat, karkaroon da nga tuptupraan, tatikunada, day nga tao, nga ilan lansada, day cross kat kriminal. Tulisan. Nga nagbasol. Handa nga mo, He is the Son of the living God. Handa nga mo nga He is not just a man. He is the Word, God that was made flesh. Una tao lang, na di parpigatan da nga rin. Nga may sunagayam da di Diyos, nga Word, nga nang create. Yan ang create kadakwada in lansada ijay cross. Because babaan ka ni Jesus, create ni Father God, amin nga na-create, including human. Makita yung nga na creator in lansan, di na-create.
Nuhaan nga full of love, in compassion, the Creator, inibus na kumaragi. Takaya ng sukatan, iti may mayad, nga masa ti daga. Pero hanang inaramid, He came and suffered for the creation. The Creator suffered for His creation. Si Kari. Isuara jay nga Jesus. Idinago nga resulting pipreach na giti apostle. Dito nga Jesus nga ipagarupyo nga tao lang anak ni Jose. Inlansayo ijay cross, pinatayo ijay cross, nga pinagungar ni Ama nga Dios. Idi may katlong aldaw, ket isura ito ijay pipreach me, nga mga agas ti masakit, mang patpatakder ti pilay. Praise God, taado ti na konsensya nga nangilan sa kanyana, ijay preaching ng iti apostle. But now, kada tayo tata. Sino ni Jesus kada kayo? Anya, the good news. Ngayon, work out na kada kayo. Kasya iting kasana. Nga nang bayad, nang gatang kada tayo. Hanang ginatang na tayo, ti kwarta uno balito. Tinbayad na di basol, ti tao kaniadan. Di sarili nang ag-suffer para ikaro na daday kasang lungasing ti tao iti Dios ken iti linteg. So ngay so na tinag-suffer. No ada ti revelation tayo jay, posible hang kagsangit ija. Ahan mo ngay bagaw, Lord Jesus. Permiti ayat mo kanaya. Amo yung amin, day hangag karkararag ngay, day haan nga talaga ngay, nga interesado kay ni Jesus. Awan man marireceive na rin. Ngam na interesado ka nga talaga, kaya't mo nga amuan ni Jesus. Kaya't mo mag-work, isunay day life mo. I-reveal ni Jesus. Tatilang urayan na karatiw is to believe. To respect. Tadyang inaramid na. Hallelujah! Amen! So magita yo, hindi palang kakaasipiman isunan. Kunada pa ilaan, nga mararamid ka niya na diyay, agsipod ta, kriminal. So in we held him in low esteem. Kasi palang inaramid na kanya. But now, kahit ko i-preach kada kayo na ito good news, there is healing in the gospel of Christ. Kitaan nyo, di basol tayo, apay biniyada na ti pirak, His blood. Tinbayad na, His body nga natay. Iso mapakawan ka. Nung mapakawan ka, di blood na, kanya pa nakatay na, apay, ngahan mga patyen, nga magasan kamot lang, ijay stripes na, di pa nakabugbog na. Ket no kasaano pa nang ikaro na di basol, at that time matlang, inkaro na ti sakit. Mapakawan tayo di basol, maagasan tayo mat. Oh, hallelujah! The same, di parang bayad na di basol, itchay mat lang nga binayada na ti sakit. So saan nga mabalin, nga kunang mapakawan lang ti basol, nga mahanga mangagas. So nga kailangan, ag-interesado kayong agdangag. Ado ti kayat nan maagasan, nga mahanda interesado di mangagas. Hanga siyak ti mangagagas. Ni Jesus nga i-preach ko ti healing. Yes, I have the power. Nga usaran ni Apo Diyos. But awan mabalin ko, no handa binilieve ni Jesus. Uray manupatong ko ti imak, no hanyo binilieve ni Jesus. Nothing will happen. But if you believe in Jesus, parang ipatong ko ako because the Spirit of Christ is within me, the Spirit of God the Father is within me, I am Spirit-filled, I believe in that. But awan ni marami the Spirit nga napapalay saya if you don't believe in Christ. Adadi ko, mapadparas ko ngay iyagdang nga masaksakit. Nga awan binibilib na iti Word of God. Uray man nga patong mo, hangag mo ti anointing. Why? Sa dalang umay ngamin.
Ngayon dalang agpagas. Sa balit isensya, taurawan pampamatim, injeksyonan da ka. But dito'y healing, ag-operate dito'y iday panang believe ken pamati. Pero libre. Palakpak ni Lord. Hallelujah! Panpansin ko na jay, isunga na kayo ngamin, kayo payag dengag. Kenora na gijay, nga masaksakit di balbalayo, no kakabagyan nyo. Alam nyo na gito nga preaching, ipangag yung kanakwada. If they believe, then they can come. Ba't no pangag mo, ululay na ta, kung kuna na pa lang sa'yo iyag dito, wala. Ang agmo. Amen? Kailangan nga biliban dahil. So nga oray no naka-wheelchair, wano kwa, mabalin nga iyag, if they believe. Hallelujah! Praise God. Awan pamati na labsan ni Jesus. Oray matmatayin. Kita nyo dahil full of Bethesda. Tinagasan lang ni Jesus. They paralyzed si 38 years. Because iso lang tinag-response. Kaya't mo ka dito umimbag, iso na lang. Ibinangon ni Jesus. Ado di masaksakit di nilabsan ni Jesus. Anyo ako na nga, awan nga ay ayat ni Jesus Christ at yan na duma, pilpilyo na nga ay ayat na, no! Na ibatay na dyan, believing da. Kitaan nyo din na panso na dyan Nazareth. Na kaya't na agasan di tao dyan, kaya't na agaramit tinadakkel nga miracle. But he couldn't do any great miracle in that place because of their unbelief. No kuna na nga, he could not do awan tinaaramid na. Kaya't nasa una, pinalas na nga ng aramid. Pero ha nga nag-click. Iso nga, he couldn't do. Amen? Iso nga dito yung i-preach tayo nga gospel you need to believe and accept in your heart. Taawan, ti sakit nga haan nga nabayadan kini Jesus. Amen. So na ito yan, verse 4. Hallelujah. So ano kaya't yung timagasan, tiintrisadoan nyo pa'y jay healer. Amamuan nyo pa'y jay healer. Ano ko na, stop mo kitin na ito, pastor, tamayak tayo pakararag, italnam. Na ito'y tinanggam, ta dito'y kang mahilan. Ora ito ba'y hanak ka kikararag, no bilimum da ito'y kat. You can be made whole. Dita ayan mo nga nakatugaw. Hallelujah. So verse 4, surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Amen. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. So makita yun dyan. Anya di kasana. Basaan tayo inilri. Yet, it was our weaknesses. It was our weaknesses. He carried. Di kinakapoy tayo, tinawit na gayamit dyan. It was our sorrows that weighed him down. Amen. So makita yun dyan. And we, through his troubles, were a punishment from God. A punishment for his own sins. Ti amumi, wano amu tayo. Ti amun ti tao. May lalansa ni Kristo. Kung gunana, tama nagbasol kung gunana. Ngamhanda nga mo. Nga, isuda gayam. Iti subsubutan ni Jesus. Isuda gayam tigapu na nga mangyari na dyan. Pero ti understanding da, managbasol gamin. Iso nga mailan sa ijay cross. Ngam tinaduma, di Isaiah amu na dayay, di prophecy na. Kaya di amu da. Pero saan da nga mo? Kaya gayam weaknesses da. Kaya gayam sorrow. Itibay bayada na ijay for us. Verse 5. But he was wounded. Diyan mo di tao, basol na nga, masapsaplit. But he was wounded for our transgression. Amen.
nasugsugat gayam isunag gapu jay salsalungasing tayo. He was bruised for our iniquities. He was crushed. Yan day, tinaduma, he was broken. No pa hangan na pisi-pisi. Pero isuna na bugbog. He was crushed for our iniquities. Gaputi kasamaan. Gaputi kinadakas tayo. The chastisement of our peace was upon Him. Makita yo dyan. Gapu ide panaka. Dusa na. Kanay karga kanya na. That is for our peace. Amen? So aming inaramid na for us. And with His stripes or wounds, we are healed. That's the good news. There is healing in the gospel. At the stripes na, wounds, sugsugat na, day tayo, nga nagas. Diyan nga nabayadan amin nga sakit for your body. So nga amin nga sakit, di bagim, binayadan ni Jesus. Si kalangan di maururay if you believe. Datayo langan di maururay nga mang-accept, mang-believe. Kanya na ijay nga naramid na. Kitaan nyo kani, na ipoprovide the forgiveness, kaya ni Jesus, na ipoprovide mo lang the healing. Pinapudno na ipoprovide mo lang the blessing. Hanangin baga, awan saksakit na iso nga nasugsugat. No. Ado ti sakit dito lubong. That's the reason nga He was wounded for our health. So now, ado ti sakit ti bagin ti tao, but He was wounded for our health, for our healing. So if you believe in that, ag-disappear, nagijay sakit, because of the power of His wound. If you believe in that, hallelujah, faith lang ag-work amin na gitoy. So nga binilieve yun ni Jesus and accept you, sa kayo na born again. The same lang, if you believe in this, ket acceptan nyo, sa kayo maagasan. Ni Jesus, the faith tayo, so nga ura, the symptoms, may baga-baga. Believe in Jesus, you are healed. Because He was wounded for our transgression, but by His wounds, we are healed. Hallelujah. Yating kasana. Nga nang ikat kanagiday. Matthew chapter 8, verse 16 and 17. There is healing in the gospel. Rabahaya. Praise God. So nga uray no the pain, iti fight mo by His wounds. Mabansugsugat mo, Lord Jesus, I am healed. So no ni Satanas si kasom, mabansugsugat ni Jesus, I am healed. So Satan, I command you, leave my body. Ngamnuhan mo nga mo di ay, ura at kumakuman ka, handa kapag ano ni Satanas. Kailangan nga mo, sa kamaset free. So natultuladom lang dyan nag-cast out. Kat awan amum, ide pinatin dyan ang cast out, ang ag-click piking ka. So you need to know also the truth. Apay nga makas out mo ti sakit? Because idinawat mo ni Jesus, the power of His wounds is for your health. Iso nga cast out ng dyan sakit, because ni Jesus nga adakin ka, iso na ti health in your body. Ti may sapay nga nangyari dyan, substitution. Dadi bagita yung masaksakit, kasla inala ni Jesus, ijay cross. So aming nga sakit ti tao, no bagin ti tao masaksakit, na i-transfer kanya na ijay cross. That is transference. Substitution. E di napan namin dagiti masaksakit nga bagi ni Jesus amin tinang experience. E di pain. Inlansanay di cross, tapno i-end na di masaksakit nga Adamic nature. Tapno i-di cross, mang-create iso na tinyu.
Amen. Nga body. Iso nga din nagungar jay bagina nga jay. Anapani jay heaven. Ket in my jay spirit na kada tayo. Inaramid nan jay bagi tayo nga baro nga balay na. So your body is the temple of Jesus Christ our Lord. Iso nga jay temple ni Jesus nga bagi healthy. Tatinagbalayan health. Nga mom diyay samukas out ng level. He will obey you. Dahil di ka po nagkaskas out tayo. Ibagbaga tayo, sakit, come out! Because of this gospel. Okay, mapantayo dyan, verse 16. It is substitution. Insukat ni Jesus, ibagi na nga nasalunat, ibagi tayo masaksakit, ije cross. Iso nga dinagungar, bayad na yan, nagatangan di bagi tayo. Antayon nga kukat di bagi tayo, templo ni Apo Diyosen. Sa balin nga spirit tinagbalay, spirit of health, spirit of God, spirit from heaven. Anan nga di espiritu nga nagapukin ni Satanas, nga nagtartrabaho kini Adan. Hallelujah. Dagita ti kailan maawatan nyo ti gospel. Dagita ti bagbagada nga gospel. Hanga under dalo nga preaching. Gospel. Hallelujah. So when the even was come, iti rumabiin, they brought unto him many that were possessed with devils. And he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick. Nagasa na aming nga masaksakit. Dati tunay nga doktor. Ang awan pagbayad mo, handa ka agasan. Ito'y orawan pagbayad na, inagasa na. Because iso natin ang bayad, di pa nakaagas mo. Hanga sa katimang bayad, di pa nakaagas mo. Iso natin ang bayad, di pa nakaagas mo. Apa yung ginaramid na rito eh? Tapno ma-fulfill. Dahil in padto ni Isaiah that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. At ika't nasawan, inala na, inawit na, amin nga sagubanit tayo, wano saksakit, sicknesses, and remove our diseases, ije in ilte. Kaano na nga inawit, He took upon Himself all sicknesses na ije cross. Idinawit na ije cross. Idi binabaut na isuna amin na giday, inala na amin. Inabsorb namin nga sakit, sana in-crucify the cross. Tapno amin nga mang believe, yung ginaramid niya, that's the power of the message of the cross. Nabilibam na jay, the Holy Ghost, the work out na king kalayay, maagasan ka. Dahil di healing. Ang ada jay crucifixing, kay kasakasay nga di mo amuti message of the cross. Religion din, suro na kada tayo kat de crucifix. I'm so sorry. Pero we are now in the last days. Kailangan nga ti preacher kat very bold to preach the truth. Adi kadwak de padi di. Sa Kristan da ke padi. Ada tinadimon po sis, mga kami ti crucifix. Kuno-kuno da de padi. Kagaw at de na demonyo, nginalngal na de crucifix. Kunami ata, ngalngal amot pati de crucifix. Ngam din may de born again nga pali. Ket it is same. Nga rajay, de adati, demonyo na. Iti naramin na pa, in Jesus' name. Ano nga agi kaskasay de crucifix, una ta born again. Kaya padi nga nag-preach nga nakabaptize sa Holy Ghost. Because my sac are religious at the time. Amen? Kung makita yun, di crucifix, ginalngal, di na demonyo. Iso nga hanga na di kabutang na di crucifix, di kabutang na di message of the cross.
Isura, ipipreach ko kada kayo. Kaano na ngay nawit, di saksakit mo, dinawit na di cross, sada saplit na ni jay, ingkana, nga dinuyok na di bakrang na, ijay cross, amin na giday nga pain, nga nalakam na ijay, that's for your health, healing. That's the good news. Isu nga inawit na, no inawit na, He took our infirmities, past tense. He took past tense. Inalanan, amin nga sicknesses and diseases. Kano na nga inala, idi, nailan sa ijay cross. Binayadanan ba ti sakit? Yes! Kas mo lang palang bayan na libaso, no nalpas si baso ijay cross, nalpas mo lang jay sakit, because agsabsabay ijay, ngayon work out ni Jesus. Oh, rabahaya. Apay nga, believe kayo nga ma-forgive kayo no nakabasol kayo, dumawat kayo di forgiveness, amu yung mapakawan kayo, but how about? The sickness and diseases, nga the same nga bayad na. Amo yung gamin iti old covenant, ti sakit, picture iti sin. Leprosy, picture ti sin. Isu nga, dajay leprosy nga dajay, isu dajay sakit nga, maibibos, dajay bagin ti tao. Amen? Dajay picture ti sin. Isu makita yo, nga dajay sin ken sickness, agka isuda. Agka picturean da. Amen? Jay gitan ti ulag, iti wilderness, nga nang kagakagat ti Israel, kenday, basol, parihas mat. Am nang ikabel ni Moses, sinan ulag iti litang, nga picture ni Jesus. Aming nga kumita ijay, ura kinagat ti ulag, may katyagitan ti ulag iti bagina. The same ni Jesus iti cross. Oray no ado sakit na dadya nga tao, no kita na nga ni Jesus, nga natay iti cross, tinangala ti aming nga sakit na, ag-disappear di sakit. Palakpak kinilo. Amen! Inawitnan. Oh, 1 Peter chapter 2, verse 24. Na-memorize yun na gito'y. Nga mura na-memorize yun. Awan din naka-receive the revelation. Nga mangi-preach, mangi-explain. Very shallow. Narabaw ka na tayo na ita stripes. By His stripes, we are healed. Kung kuna tayo lang, hanta yung amamu, tiras-rason. So, dajay, i-explain ko ka na kayo. Anak langan nga agpipreach, ag-explain pa yan. Explanation and proclamation, tara aramidak ka na kayo. Hallelujah! Imbis nga tag-preach lang ko to proclaim. No need to explain. Pero kailangan, at numaawatan tayo. Oh, hallelujah. 1 Peter chapter 2, verse 24, who His own self, who His own self, di sarili na, di bagina, who His own self bear our sins in His own body on the tree. Anya nga tree di ay? Cross. Iday sarili na, inawit na amin, iday bagina, tibasbasol tayo, iday kayo. So inawit na ba ni basol? Isong aron nga mapakawan tayo. Gapukan niya na. Nga mada-additional na diay. So, iday matlang cross, nga binayada na ti basol. Kita niyo sumaruno. That we, han nga isuna, that we, tapno na tayo, being dead to sins, nga natay, ti basol, should live unto righteousness. So, kitaan nyo, tagbalin lang ang righteous. Kitimang receive, iti forgiveness ni Jesus. Tadimang receive the forgiveness ni Jesus, isuda ti matay ti basol. Ket sumublat kay righteousness of Christ. Iti substitution.
Hanga di focus ko. Hanga righteousness, preaching ko, healing. By whose stripes, you, by His stripes, you, by His stripes, you were healed. By His wounds, you have been healed. So makita yun dyan, duwa. Ijay 3, binayada na jay basol mo. Ijay 3, matlaang. Binayada na jay sakit mo. Or, inagasanan ti sakit iti bagi tayo. The same jay forgiveness and healing. So, makita yun dyan, ingkan, tibasol mo, napakawandan. Kunan pa ni Diyas, napakawanan tibasol mo, tumakder kan kad magnaka. So, na napakawan tibasol mo, lumagtukan, tayo are healed. That's the good news of Jesus Christ. Arabahay, arabasande. So, naagasan kayon ba? Napakawan kayon ba? Apay, gapo ka ni Jesus. Di naramid ni Jesus. So no awatin nyo ni Jesus. Kat naawat nyo, dadya ti awatin nyo kanya na. Awatin nyo, aksiban nyo. By your wounds, I am healed. I accept, I believe. Ang dadya, inawat ko ni Jesus. Anyang itinawat mo, amo pa'y. Pasaan na ni Jesus kanya, anyang iti adaking ka. Jesus. Minsan cross-examine ko, dahil kakadwa tayo, nga believer in heaven sometimes. Even dahil kakadwa pa, pastor, because kailangan nga amuyo ti ipipreach you. Kailangan nga amuyo mat kinaawat you can binilieve you. Anya binilieve you can ni Jesus. Kailangan. Ket adu ti saan nga makasusungbat nga believer for how many years? 10 years ko nga na born again. Ket anya nga rod tinagbalinam. Magasam 10 years. Di da mo tinagbalbalinan da, di da mo tinawawat da, di da mo pinagpati da, sa di baga nga full gospel. Anya nga full gospel? Ha? 1/4 gospel. The full gospel is so that ito'y amin ngayon work out ni Jesus. Kailan maamuam, jay finished work na, jay present work na, jay heaven data, and jay future works na no umay. That's the complete gospel. And that's the power of God to save and heal and deliver His people. Amen. Palakpakan tayo ni Jesus, sinapigsa. Hallelujah, ni Jesus si maidayaw. Dahil ko na if I be lifted up, I will draw all men unto me. Di kaya't nasa wen, di pa nakailansan, i-day cross, ibagbagan at that time, no dadjay pa nakailansak, i-day cross, kat mai-preach, mailipabak, maingatwak, I will draw all men unto me. E di tunay nga mangilip-lip up kini Jesus. Kas pa nakaibayog din sinanulag idalit ang. Kas tamot ti pa nakaibayog ti anak ti tao iday cross. If I be lifted up, I will draw all men unto me. Iso nga na ito yung preaching may lip up ni Jesus. Iso ti mang draw kada kayo to believe. Not me. Amen. Mayat niya kanta. Lift Jesus higher, higher, higher. Lift Him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men, I will draw all men, I will draw all men unto me. Hanga da di mangilip up. Ura kanta-kantaan tayo di if we do not know the message of the cross. Gabay may natin dyan nga kanta.
Okay, nantang-anta tayo, di pasala-sala tayo. Lift Jesus higher, higher, higher. Nagmayan. Ba't na ito'y lift up ka na Jesus. Samo kantaan di ay. Amen! There is healing in the good news. You are now healed. Hallelujah.